Presiden jong ke US Donald Trump ulong hakas ngi thoding ba perai la ke Amerika kan yesok neam bat ke Israel haka ba penlong ya ke jing tombor persya ya keri Iran. Henry ulam maham ba ke jing sensyar kala ban hapno namar ke jing ya kenat jong kete keri. Haba keren bat kinong tok khobor ha White House la kali utrom hato ungit neam ba ke sorkar Iran kala ban hapno. Donald Trump ula jubab bat ulong hooj ke kebala jia ula jubab daga ba benrap baka jingkala ha ka jinglong nongelam jong ke Iran kala ban jia kane ke jingkren jong kalalong hapdeng ke jingjur jong ke jing kanat ha kane ke than hapdeng ke jing hirtma jong ke Israel ya ki jakabu nuklear bat ki jaka spai jong ke Iran karba utrom siam lakular ban ye siam mentabet bet sya kene ke jing kanat ke badang ya sikmat hapdeng ke Israel bat Iran ula adak ia ke jeng penbor ke banangjur ia ke teran bat ula penksan babaro kilat kilenti kinasa ha kamit kamen chua ke wipat ke jeng keren bat kinong tok kubor ha White House utrom ula kentat ban ong da kaba shaila un betha neam ya ki sipai jong ke US ban tombor ya ke jakat sina nuklear jong ke Iran ngalak ban omle ngamut ban ong omdon batip yek kabanga nganle ula benram. Ula mahamru ba ka jingkala kala banwan omdon kabala dep hadu banda dep. Ula benrap susu ba ka teyau ka banwan kala ban kamhe susu katma persya ya kate kari Iran. Habu jubab ya unongelam bah klidu jong ke Iran Ayatollah Ali Khamenei ubala kentat ya ka jingdawa jong ke US ban aitino utrom ula terwa ya ke jubab ke ba kamjam ha kate kari da ke ba uong ka jing babreu jong pa lada pa pendemno ka jing kren beri jong u presiden kiwan ha kapor ba ka jing sya tombor jong ke Israel ya ke Iran kideng rung ha kasngi ke ba henreu ke bala penmi ya ke jing keno halor ke jing dongti jong ke US bat ke bala mi ya ke jing sngokya halor ke jing ya kenat ke ba kamhe ha kate ketany kasur kaba kamhiar henre kaba penkiwin jong utrom kala penmiru ya ke jing yakren hapo kaseng jong uhi kaba kiparlok kila ya per jemut hadu katno ke US kade banyat da kaba kersyan bet ya ke Israel krem selia kam menshua u kamene ula kentat ya ke jing berngam balap berngam menshua jong utrom bat ula kentat ya ke jing khot bat aitino klem ke jingte kendon ya keri Israel. Kibru kibastat kibatip ya ke Iran ya ke jaj menreu bat ya ke history jong ke Iran kin nom kren setia ya ke ne ke jaj menreu hakaktin jong ke jing berngam. Namar ba ya ke jaj menreu Iran omla bat IT yalade la penmna u Khamenei ha ke jing penmna ha ke television kat kum gilat pathai kubor jong ke sorka Iran. Kinong Amerika kidai bantip bakano ke jingwan rong jong sipai jong US klem artetin kandan bet ke jing julor kaba omla ban penbasyu ula ban rap susu. Kane ke jing kentok kala tenju ya ke Israel bat ya utrom namar baka US kala dang perkat ban yesok bat ka kam lingsun jong ke Israel bro artli kiri bat kila kentat bak Iran kam day banyo tiar nuklear kat bak Iran kala penskam bat penkesan bakam don kam kata ke jintemu kebaya day jemut bat ki.